Jake, ní raibh mar caint le chéile an radio le roint white blianta inniu. Tá isagam ghuail sibh mun próséis ionach ó thaobh na Gaeilge faoi láthair. An bhís leat a rá dún dús conas a bhfuil agóirí dar leat maidir leis an Cheathrú Ghaeltachta I gcuiteanna, agus an sin chuna insint dún faoin deaneocht ó thaobh an sráidbhaile gaelach go bhfuil sibh agéirí tógáil? Well, and actually, well, Mark and sheer, could you have this a 3 hugmid le céile an am sin 3 aire de chuide tunnel an seo agus rin siad rinshwaid galtanis a dachal leis a Gaelach agus an carú Gaeltachta agus ó hin go dtí inniu dírí len 25 milliún pump in isteach capital ó oil in san carú Gaeltachta na tá 9 milliún bilé eile atá dhí leis na tionscadal a daithimid here in the Avilas a 3 Creeknu ach fa láthair tá an tunnel lás féim mar sin de níl mór an dul hon ceann ach ní sin dearú an scéal mar tá Holland Cathrach abal to go fáil rudí a bhainniu agus rudí a bhrú hon ceann agus Louis tú an sin an sráidbhaile Gaeilge no sráidbhaile gaelach agus tá sin ar na bacha in go fáil táid a plé fa láthair leis cóirle hon an train an talamh sin a eisrí a ag Forbairt. Bhís mé Feirste cúpla ó le roinnt blianta inniu agus orháin or bhís an foras an toras bus, timpeall na Caithreach agus thuí mé tríd be Feirste Thiar. An bhfuil an bhfuil éon margeachta ag dul roiig ó thaobh an choras bus I mé Feirste inis? And dóir bhfuil an choras bus an seán san carú Gaeltachta tá sé lán tá sé gá hangach ar fad so bí an na cuairthaí ar na busanna Golfríd na carú Gaeltachta inniulig bhí scam ó gine sin scam fuama agus scam coiste ar na busanna agus bhí sé aontaigh go méid sé sin inniulig ach chanig minister ón DUP isteach díreach raibh Cheathaman Channel agus chuirsaí sa stop leis ach táid dóchasach go jopaí sin fásta tá an choras úrbus sin an rud a dogan siad an gléidir ar nó is cosal leis an luas an athe clia ach busatá agus tá an choras sin le chutha isteach go gá hangach so tá rudí a bogu ach a bogu go máil. An bhfuil is a got fi an toras bus timpeall na Caithreach Torasóirí an sé sin an bus Torasóireachta. Seo, yeah. An níl sin ar fáil inniulig go fáil tá ag obair tá Pearson seán san áfik Ebrian Pierce ar na cólachtaí agus na gróna le Gaeilge agus leis an choras umper agus eile. So tá factors lanúnach go gohfuil tá Pierce a Jaguar le leithidí áfik an fóst the group service 3 Gaeilge ar fáil an sin tá service ar Gaeilge ar fáil an sna allwar Gaeilge so is feidir golfteach in shoppa near Harville Feirste in Cion na mór shoppa agus tá Gaeilge agus Berlán agus rinseach ag current siad service Gaeilge agus fáilte ar fáil agus feidir haptar Gaeilge an 8 grade an Sealand Johnish agus is feidir frastal oil fríte Gaeilge mata eagraíochtaí daoine agus chuann sé iontas orm ná an nó tágam an agus thosaim ar seo beidir 5 blianú hen lóm san daoine ar dús an Gaeilge agus má fam amach náhfuil Gaeilge acu peillí mé a bhéile ach lóm sa Gaeilge agus go minic bhain tú Gaeilgeoir na bhfuil eagraíocht orthu. Tá si bh déanamh obair ionach agus cuimhin an coinseat roinnt blianta ó hen rih an Cheathrú Ghaeltachta a bheith seolta. An bhfuil si bh fáil mór an Torasóirí go dtí an Cheathrú Ghaeltachta? Sé bhfuil tá draman seo ar bhaim fáilte Feirste Thiar agus tá ait Torasóireachta in san Cultarlán. So ar an bhríonn se caite mar hampla hanig méadú de 100 míle duine ar loch na Torasóirí an aine bliana. Tá sinna gáil a méid an a ríhama agus híann sin in Avilas a 5 chumid breúar hall an na Caithreach hon
and rather duggan siad secret shopper a horseteacht. So hug siad and dram seo Millward Brown isteach. Run siad survey of us tourists Hartfried na Cahra har na Cantra leg and St Cahar agus vi gab on cash every hien Keiko first there was a Vichy agus to a bra an lock tourist or after Offigo Hockter na Catherine na Hashaw agus Keiko first there's a Vichy going channel he tasted there I was in trio cast na again level service every year foil I a gas na Catherine Gaeltacht the first year mark got away and Carry Gaeltacht and I is Jachra Chapter who he oldest tourist after Groshe Níos Jachra Hockter and Carry Gaeltacht and chorus umper against in trio kion Hanig Majinamak or bar and tabler fad so the Nohaf and Kate and the tourist or a Hanigan Shaw a Ragaro service why Esperish moy agus eile happy so score na Catherine Gaeltacht níos urge na NHL a Cahar agus sin gan Ian and isteach cart chanta duras or often sure so much a blue a reham or the daoine ta fragrock as duras or after very huntian and Carry Gaeltacht a larnu in offroads happy agus inis my head to his job taking whatever the Belfast Visitors and Conventions Bureau Yui to Shasta on Umlan and Sin Modulation Carry Gaeltacht. Cool. Is a sin fá ribi cór ceistúirteach tús na hagla faoin an bus tórasachta mar forma é roinnt blianta ó hen cé go raibh mé mbeidh Feirste Hannah mar dúirt mar carlum ghfuil sé an ólasach, you know. Agus capan nor hui mé tríd an Cheathrú Ghaeltachta nar dúirt an ban a bhíag déanamh an toras a bhíag déanamh é ar an loudspeaker. Captain nach dúirt ein rud faoin Cheathrú Ghaeltachta, you know. Okay. Well, tá sin fear agus an rud rinmid na colmid daoine ar na bosna agus ar na taxi towards service tourist after. Just le bheith géisteach leis an méid a bhíle rá, glach siad nótaí agus an sin huiimid a jaagwal lo rá nachrúí an Tiger Jones and Carry Gaeltachta agus seo rinch pointy nar bheiste a lua a seo amach. So it's factus lanona é sin caiite call agus Neilian Pollock níos farna Esperis tourist after Yanni na go mar hurasort. So Kegel Omage our Gahar Hain, John Omage tourist aft, fan much a mark and made a talera no knockwell there are. I was in Chin Hegland going leg. Les Nadini show. I Tarly and Jacob will service tourists after or the taxi had do her. I was this can service center foil in Ulig, Matt Aaron to Rivley. Okay, lei mé toirst gar cúpla bhlín ó hen go bhfuil plán nó ruúin an adniú can mór a dhéanamh a roinnt áitina mbeidh Feirste chun go mbeadh Forbairt Feirste sosiálta curtha in áit istá teacht atá faoi bhíomhantáiste i láthair na hórra. An bhfuil an phleanáil seo ag dul raig freisin lis agat? Tá sé go ré Friedin Cahar tá deachrach mórach Jaran siad nach feidir agus seo cacha le buintogin. Jaran siad fan na réalacha ratha maidir le cóúm agus cóinanas nach feidir tíhí a chur lei de grammar lei mar hapla ní hocail le tíhí socialta a hógó gan iad a bhar fáil de aham dinner an one céna. So ma column to real na Gaelach is Jack Darlow tattoo a brishu and Lee. Acne doilung go say fear of us near Feirste and Shin a chur hest and sna curtain a map and show. Is Josh Gaelach on Sween of a tag gave a tashivig Corcon Key on sráidbhaile gaelach. Cadid na Hashina will shivig over gom meach an holding me on tourish scare TG car on chalk and chakacha fashion, you know. Okay. Well, and a lot of time Jigiri Yano, Tasiu Omlan and Shanogin August Tamajanye, 8 million jeg ponta and Estero, so ta Aishana Sports on Hanyafin, ta Aishana Chagisk, ta Galore Spasan of Peblion, Ak Bawailan Coalition, Bawailan Guru, Aishana Omani after is day of some weir foil, the while and grown tea after foil,
while an guru teacht and sin like a jiggle tourist or stopping of his chúrsaí Gaeltachta Arbaka ta planan on Feirste the teacht na bhfad a chúrsaí mar teacht oireachta sin an teacht is arsa sa cahar tugu a lá an achtu isteach agus ta sin an siú agus tá digiri ta cartlan na gaelach a bheo bunny agin sin caipi sé agus caipi sé achtas labs grieving eagle sheer breis agus céad 8 bliana mo Feirste agus tan cartlan sin nomi agus Shaladach a gawaste Feirste ach bhailen sin a choristeach huas Jean chum na Fordnavan sin is shum na mór cartlan ye chart le rock an a hart a cahar so te galore plan agin is no dúirt me Jerry Lynn Gaji show fee has a $1 million of value is jack and since in their capital agus the target agin den 3 blian roin homni punk a $500,000 eile horses jack on will na hack when the argadish Corla Cairach Feirste inniu go home on a horse Steve. Well, and Jack Rock the Talish and Jaron said Nakmo Winu on Nakmo Arigar on Falahar go Roddy Chan. I've another dirt my share on the Ravima Janu Coralahar the Hall on a Cathrock or in V Siacais less na Corley or your leg. I would do it my knee hey Nakmo Arigar on Ta Arigar on. After Kinu Politul a Yanu or Kahai to guide them target chin. I was Sheila Virginia. Gur go an Carter Gaeltacht or chummed in a pre-rocky Forbairt egg hall in a Gaelach. Mar Thomas a torch tourist staff and show, Thomas a car arrogant staff and some Siacais as kind of image, image rapid, so Thomas a dead yo, cut an arrogant generation. August Mar Hampla, image or chum image, and tally a woman to John and Forbairt show like or hall in a Gaelach or cost us punk a $1 million. So Dirt my share go soldier. Could you go well early at punk a $1 million in Esti Risher and see you like near course she had penis jack in the rear. So it's Chunskal Lanunake show so Nick Fajrin effect Homeland Kincha Gome Ra Air some to Gar Blinta Tom Macron. Well Heglin Kenshi Heglin Hoshmar Le Gavlian and Runmage Corlican Intap Kumshi Hot Le Loch Nagaliga Friesian Kahar August Dulcimage a tourist glass La Fas ag Jeru Gavilas a Siad Lanchel Jerry Adams agus instant document sin ta pre-rocky intiha ag na scar Yalwori agus Janamage listed of sin agus instant omlan ta fihis a shock doctor. So Heglin Tosa Yanu sin Kajamar ta Girilin agus Kilman and Roddy Tomach Hona Yanu and Seal na board more a current urge. Agus got chummed in the sprecken shin lug hashish, agus solas glass, jarug, no buia coronacalish. So go back dini, Cowell and Balhon kin, agus Cowell and Will. Okay, Jake, Tashi Vigdane of Obair is Fiona Hassom and Torish Gakaler, New York TG Car and Chock and Chakachi and Otashir YouTube fashion. Taistagum Gowill Lean Rolla the Quid Radio Falcha Hogal Fashion is Ian talking about a shin like well? Oh, the Ian talker father was to Shin Rail Hospital at Larbianish. Oh, cool. Agus our war shin to Aris na wall, Shin Offigi, a ta Togo Falaher. Agus Tomajig Leas Jack or Akadu Nagalig Bio, Lashema Hogel. So take a little color, and rather small Hagan Dohas, August, a current Glunder or McCree. Now, Gadanig tourist Gamak with Janians and couple of shots and a pubble, or Nahacha and a wool ear Dalty, Gale Scully after Feirste, August Curry and Newell and Guru Shafto, August Dolphin Kid. Shin rata einta hard agus 10 trio level of it. Agus ta Shaska fan kid den ved shin a rice ag obair a sail na Gaelige. Shin pobble agus shin aviohan pobble agus an rudda is mo like chima mahaulach hene hog me mahaulach na Gaelig ta shades an leisha togol chaulach sachu na Gaelig. So shin ice through changi o gloon go gloon. Is fadger na ruddy shaw hoish agus is fadger an dulhan kianagal.
Bhí sa cainte John ar an leir seo faoi an teacht an Siacais, you know. Solar stroken muid deire an aghaidh Jake ar bhfuil at éineocht eile maidir le Forbairt Feirste agus an Cheathrú Ghaeltachta a thabhairt amach dar éistóirí? Sé, well, tá rinsrudí plan jogging don tair ar an lá Greenstad an tairí bei me an niochtú Feirste ó Feirste Feirste bei me an niochtú trochas a dó common ar an pastí na scola a chuir le chéile le gró actual a dhéanann common agus lehéid agus ar gach dom le common seo tá rác ó an combi sin an airnan le fecal. Tá sé rinne mór agus bei siad an a golan airde ar tíh an ordanmh. So is rud aontaach é nó panúras ag tú isteach ar an siú bei tú a gár ar sport nation an airnan ó gach combi agus sin go fecalach. Ar war sin tamid ag brewer leis an chonscadó bach atágin so cormid couple of cork agus jack 3 blian and leana cormid bresh cork agus jack agus an animatar an colloch na gaelach so tamid a colmach mil na Catherine Gaeltacht leis a couple of blian ach am leana tamid a John Kangle leis an pobl Protestúnach and the Orharna Cathach agus bei me call corco agus jahan sin ar stéanos agus bhfuil méid ó bí specialta a chuir an mil sin. Agus bhí an club CLG léchar luch lé ag ghlacha páirt ag gcomhpháirtíocht na Gaeltacht an teacht an Siacais. Bhí luí muid sin nó bhí an buag na géalóga. Oh God. Is ítach... No, rin siad go maiid. Caim ra bhí gach le hennaí an lámhain acu agus an early wonny siad iad hien mar common juisblach so Sean Kiad blian de rera mar common juisblach head agus hric siad clehe Catholic Jonish ach vi siad neg clehe an margin sin so ni ro na cosach le golan iad na Gaelóga.